mamu nyina chio wakata mununkum na chi wade brimponsio wade yashira yen kame menda no passe nka ne nka ufuo ne nkrakra nanso yaje abayifo adwuma wo mekora ginamu a sabela ba wo bo adwuma ya sode samo hoye yanso ya hoye Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 sunwan ena wonu su ginemu ene abuna poye abuna mantam ne ahafo wo mo so ho gentre ha pa e wo ho anopai ensema ya de bremo no de obetie bie ni se mampanyini na na dodan kwa kufuado wose de nemu Kristo nti ebetwam mraso adwane awo mraso agefie ma de so mo nhye so abaton peso asoso chese ahokyira Ghana namu sese no se de se MPP a enyeyi na se wa kwato kwamfoba ya jana bi ho nsem no ye enrenu akasa na yedembe ko bosme from Wabaton Peso so assembly members ne government appointees wo bosme from Wabaton Peso so chese ne yekoso no a ya danso ne tirima ye ne de bebrebe no Ashanti regional minister no modation no adi kuraji enra langas yakoto asenkwada ne so abrim wonom na sen na sem no wakosie yedembe ko public services workers union forces so atena ye enedie wo mu nyina ka ntama densia wiabo aguso says kola no sa amadia wo mo eduomo kukuno mo nkaka nyina egufom adisia wo fumbusi ye no wo busa south wo mo se wonom akwan ye anwen ne si o enye kora abusia we ni afufro pini akekese ne se kase ba bia wo bia na no pe ye ba ne dia ba besom wo share Facebook junction so Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM adwenche no nsusie wo de bia hono mu a yeguso a ye bekase ne mamo no pai no a ye beyi ne wanwan ede amamo ye ne ye so ma no pai na ya bo amalibia boga meni aba ohini ni amakranchi adazo asofo ma me premani kase bono me epiemo no ani mampanyini na nadodan kwa kufado wasona wo mprekwa ena sabre wakasa no na sem nyina date ya wasa emefo aye kro no we eye short term na chese yankwache bebre na nso se de niema no aye nti ese akwaji bibi so ne de yade tumi moa mo my Ghana sika sem ntumi nso de nyina wode asem itu dwa wo bra na ambassador so binom wode wo mdwumade ehye wonu sabanka siem waya amane ne amamre enra eno de asem nso ede betomu wo se di aba no eso mamu ni nyina ye kabo mu ne yakosa akun na ye san tumi kuyanim na wonum se Ghana beyond edia na esia ni so a obinum de yakote ba yira mamu madididi ene abetie eni ponada bre konom entumi amakese no ni nyina dan so atumi afiri ho na wo so ndi owogidie se ye kabo mu adwumaden a ye beduru ho na wo se ade ba ko no wasua wo hawi abai se nipa obi ehiamwa se ye bebo aboa ye ho ti Ghana fo ye nyina ye nka mom ne mo aboa ye ho sanse wiase ama nyina wo ha ni brichi abo wo no no nyade a wo mo nko abetumi aye agye so mamu ni nyina no no de wonum se we so Kristo nti. In our case, we have decided to seek the collaboration of the International Monetary Fund, IMF, to repair in the short run our public finances, which have taken a severe hit in very recent times as a result. Whilst we continue to work on the medium to long-term structural changes that are at the heart of our goal of creating a Ghana beyond aid that is building a resilient, robust Ghanaian economy. I'm confident that with determination, hard work, unity, and the proverbial Ghanaian sense of enterprise, we will succeed, we will make it, and indeed, this too shall pass. What these twin events have taught all of us is that we also have to strengthen and deepen our ties of cooperation and bonds of friendship with each other. No country can afford to go it alone. We either succeed together or we perish together. Mampanyini na nadodan kwa kufuado wasi wa hawi so ebetwem ye gusua wa ho kire ne IMF mampani na nadodan kwa kufuado ahye ne so afọ wesi kasam no ntoto so se ne kire ya ye kobo mu punum na so mama mesu ye mu ayewuo no eno na mrase adwane owo mrase agefie ma de hye a omo nhye so Abaton Peso so Dr. Sevenamo a no na answer ma ne se seke ye ne se aho kire ye namu sese no se kase ye kukuru ni nyina e de aba so MPP fo so a wose enyeye wiase nyina ena tebia banga na ye komo sese no omo nyina ekomu bi na braso si ebeka enwo bom se ye furu kromu ade na de ba komienu miensa ye tutuo na ye free money ekwa ne se ye kwakwa MPP ena NDC
MPP na NDC a eno a ene so my Ghana ebeje gusa papa di san semi to jawabra na nsemtwefo obopini no ekwa kobusa ne se IMF a wono ana ban a wo de aso mo homrane ene we have the men wo sade ye kwe wo bo ne se nie ena na wo yi anonsa. Let us accept the fact that the situation we find ourselves in and yet because abai we ohone wa anya na dwuma ye. It is not true. There are challenges that we did before abai we am gituma. A system all of us enye we need to look at that. So I can say abai exchange rate. And abai na exchange rate nye. On money import driven. Abai we. Oh, corruption was system. Abai we. Sa listed variables yi. Ayo how atu me be enfia dusia. MPP ba na NDC di abono. NDC ba na MPP di abono. No man no so fu oyebi. Enti yanko sa forever. What is the best option? And is there any alternative? Can we introduce new paradigm shift and say enough is enough? On my brain it is a Ghana say Ghana Ankansio, Abobensio. About we be 1D1F. 1D1F it hasn't been probably as successful as ye can, but a good policy, a move a beer, ya produce baby, but enough. Because problem here, 60-year-old problem. In fact, 6 months, 6 years and solve it that do especially against the attitude of we Ghanaians. And yes, simple said you're okay on. I'm about to take a decision. AG I say why I am buofu, good as I am a bubufu. Mommy and can crow. And yes, simple say obi to so straightforward. And what I'm trying to say is NDC can be a can be a beer obi can be MPP come NDC can be. And every day no you recycle Sanyama we no. I don't believe in that. Society and your money there should be a point where we can pull the brakes. I am Raswe Jenny or Woman Raswe Jefima de Somo in Shares about Tom Persuasu, Kumasi, Dr. Steven Amoa, Dodona Sarman, Sestica, and the attaining Cano. Media back on a bakuticam, made it twasso. Was the IMF Penino Abagan and I Sukanwa with the anymore. Wabaran Cratemuno, your friend Carlo Slilevich. Carlo Slilevich. Ah, Nadia Colade. Ano bad betete mabrabo ye twaga se bono so enu na beto jeso ko piemo e wa atwoma kwanwoma ampaba me number 1 kwamfo baby ene oba no wahuragina se jana bia yesi no ho wo mu obia kwaso sanse wa be kwaso bewuo ne jana no be na so ye so anopani aburu ma so magana ha ferie ko wiase akura se wagi nipenum eno de aye amane ne amamra apata na nanom abosom ansa na nipetumi akwakoto aye akone ne yesi dabi wo ban ma na se wakoto wontu ni enye jezi beresa na yesi shefa ye muanti enra ye boni pum mama mi be kiremu se enye nokura me ma entwanto so akwa But me consume and try to be na ayi kura pon ensi ayi pipe kura pon me famen taso me ban kura pon me ban kura bua kura no kura be se mo cha asa pon na se dread ya sa kaya yo kura pon mo ngon so bi mpo na mara be na toilet so ko bia be hu ntu mo so ana me tro say etu yi kwatu no ekuro me ya say etu se dread ya so etu kuro ana wa hene ene na hemfo nkoto ne na sefo wo ha etu obokọ yi musia e wo nsuo ma ye bibio na no ko yi musia pati ye yi ku borders nsuo ko boko mo wa nsuo ko mfo na mane ansa mo na mane e nana e bia tete ye we say etu adawo ma dada ya ma ye uba na ka na mo ngaka na wa ngaka na bu mraso na kokko ye na ta anya yi a na ta kokko ye na ta anya yi a na ta na ma ya na ta na ma ye o mu di ma te gu ma ni ma te sai me menya konfu papa tie tu me firi krom ya de me ko so ada me pa to ba me ne papa atambre ma ne ayi no tia me ne de wo bo nene se wakoto na wanso wada yesanso ebusa no se awonwe yesi se bre jana no so waje agengam so ka sanke ma tena no enyi ji sika ne amfa ma wo ene no so no so kiremu ensiro mu kan eno mabwa jana no ene e wono mugu tore mugu board etibolo mu tumitu ya na nsie na yi no hoji no ma na nkwala aba be trapa etimre du ku ekem esremuni da bi eba tu board na gu ene e ka so nkotu nsie na yi no hoji so nkotu mu echi o so ne o pentem ka it was two board na gu kwa mu ana nsie ne nkwala ne e to tai ene o de board no that ma make ya ni nya jota ya no ma dansi ene o de board no mu de ko doctor o mo ntumi enyi buba ene mu de bre me a ene me nsuo ne ma ne sese ona to age ball ni nsuo na akira mama mre na de ma akura no oyi
nti wo matum bɔɔla ɛna nsuo no aka no mu agya yɛ eti ɛwɔ pɛn ɛna ɔmo abɛto bɔɔla na egu asa bɛbɔ tere nsuo no ankasa nsuo yɛfrɛ na namɔmɔ fia ɔno ankasa ɛna wɔse one frame a moment ne enwu ne mmegu no no anti sabi asa buyi musie kwa me nsuo na ya yi gu toilet so kemu ye konfono ko nsuo no wo ma ne ya dai mo mfi no mu o ma ya kum ye gan e wo nsuo ayi toilet no ho egu fom e no mo de aka no saa tia ma ekuro ya wo ne asambere ma ba wo na so kum gan wo na ja obai den kan se nini na tap de nya ne no jo ko fo obi betena so obi ampa no ni pakro ne ma obi ma na ni pakro no betena so na re okọ ni be bi etu okọ ya kwa mpani ni so de no de me na se me na me se me kum ni pa me se me se eti papa ene ma me ente sa se kwa me ya me de wa mpo me kwa me aburu fie dia sa eti me no mo wo keke no mu guasia ana mu dia agu me na e ma se wa ko to yesu o mo kwa mo na mo ani mu wo me nya e pa se he jana no ese enkoso na ade kukurodu fo wo kro no na nipa no wabu afa wiram enti ye na ehu bua na aka wo nom Abusha safe no abeka ehwa yegusu e ka mo se Sompa 93.1 FM ye no pa no nsia kase na nsa no ba bia wo bia no yegusu e de ma mo star bia bie no abusha wa dwenche no nsusie ye sihie o Facebook junction so Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM mudu ono mo a wo se na wo like nom na de wa dwenche no nsusie no mo bia bia ho no mo yegusu a ye be kase ne de ma mo no a ye be yidwam e de amamo ye kase e fiti ko tia na ne ho age afiesie mu ntino odu sunyane a also Sompa 98.9 FM Sompa 98.9 FM yento aso ne yanko yanim na Yakob Smith from Wabaton Pesua so hono na sese de nyansem kitu omo a no mo na mo ho apaso ne nyina ye omu DC ya danso na akogoguru sansem nyina ba assembly members mo honorables na kantema de nsia wiabogu so se kwan bia so papai otwene mutan ne betem ko epe ekotwe straw ade koto legbosumtwim num ni nyina topia water wo kroma sei anum guso a wombetu no efise na ni nsuade omu wo num tumi ko kache na nanom krase ai na montuma mu ntutu momfiri me so nkone ade a eti adanso de omne ne tre nyeye ebei Ashanti Regional Chairman yakoho wakoka amfa Ashanti Regional Minister akoyo amfa na nanom kra bam kaka emenu so wono omokopa chode amano no wansiwo kese ya danso no kwa no obeko na assembly members ne de krata foforo ababonte cheso ma fisim adedima hunu se Ashanti Regional Minister Papa Simon Semenensa Papa Simon Semensa yeso wa fan trekesere fra kadam kwa bi so sai government appointees omo bosome fra ho abaton pesua so no nyina no wobepam wonum if that's a government appointees no any assembly members na akwakoye baako eno mpeso mutu ya danso iti enu a wadwuma eno no abo Simon Semensa Ashanti Regional Minister opeso ye ne sesei ba say no Sompa FM nsem twefo momo no tua assembly ba sa no a ye kakobunkum ni akako nifa kakra no ntie ko government appointee baako ho owura Michael Apia kobusa ne say no kra si Ashanti Regional Minister kantam say more government appointees no a makoka assembly members no ho some person mutu ya danso efi say papa no nani so hwe mu nananom emu obia si adwuma kra no wo ma ene ade no ye say no kra no che say entie na ne yenu se regional minister oyese omampani ne sma omo ye de ebae nti omo ko a ye beto omo nka menua ya tsan ho ma almost 2 months ye nti entie bia ene ye agye se ye be ko ni akoto aba vote of no confidence ba na me nseni atese se ye ne ye government appointee no omo se ye be yi afru ye de ni papa fro aba se de be ya omo koto aba na percentage na anase ombenya no enso nti ye ho abobo ne ye die na anopai ye mpenefo mu de anim de sa krata ya mo kinka nyina abae no omde maamo me government appointee and me first vice chairman me so bo amede bo no esa ne MP member of parliament me na me ye personal aid eya me bobo ano na anamo a wede ye MP faso no e ma ye ninje because said ye mfie na ye twem no na ye o maame ba akwa e friend honorable Grace Adwa akode na no ye MP ansem papa ye ni eye ntawantawa saa ni nyina bi amo so mote e no didi maame saa nti maame kwa wie na end of the term no na the sika
sika kwa bibla akwadim ama MP obaye akwese akopwatin e na aboa me yi na ono ani sika de ama no so na we nso baye no akwese boatin so baye almost 6 months kra ni no come found the baye ne nsakran san ye de enkan ya danso se what obe sign na ka ono so ensaka ne come found no de ato nchense announcement bi ama ne nkronkro a etwa no ho ahia no ni nyina enkoso ite ha dwene me nso me Michael America say abai ka oya adwuma kakra ya wo bebi wo friend school feeding program ya me wife na ko woyen kakra ono onabo ya danso ka kire say me wo MP side nti no me dwuma dia me di as feeding program no aje afiri me nsem baabi a me pe bia me mfa nko nso ma mfa nko baabi a na wa hwe we say na say wo di ani a enipa edua ya to aba constituency ya be executives no wonu obia from chairman to nasala onu obia nkasa it is anybody between na ayadwuma boso me friend Ania masuma ya dansusu ni ne ban ode table so me frɛ ho abaton pesu aso na na si wa wuo no na si wa wuo no ya bo amenya ho asem se dia ajayo se wa ya bo amenya ho ni aba na meka ni aba ya dansu ni su ne ban ba hima ntome mu bon ona ha ye na hima o wonsu ayem di nkoma na o chichiri mu kire ye ne se omo hima baako no ka che ne se ntuma mu ntutu na na no mo no omo nsase custodian of the ntuma mu yaw obeko ni ga ko dia dey ye nto aso na adi kureji ena aba beto dwa se no alanga asibi ene mebunu no ade akoboni na nkwada makoma akwaduonu miensa na wonu mu aka ya esi emu miensa ba bi wo moda no ehu pa kasamafo ya oni senchofo twetwe nkomo edi mesuku no ni yenu aba ma naftali cheba afo wasu wo nka bi nhemu o wo mu osuku mu ne ba sa no ehubua atomai wa ne so pa na wo mu asasi bi a wo mu si asembri wo kora wo so dombe wan se ne mnantie bi atie si so a ye bebuda no enso de agu ye busa wo no ma wo mu se papa bi e friend se zito en wa kwa kwagire permit so mu mebungu asembri no so na am wo kwan so mu si dan no wo nte ho we eno na nam so a kofa ma boi ba wo ne emofra no entem area be dumieno empemu na obika yenka be nhyiemu enche nkola na betron so he wasi nti eguso a yesiesi omun kakra ye kirade a yebetia ne dede bi na reas excavator bi na eye deda yankosha watiesi project a yesi as assembly hall ne hostel de aboa mmofra no na watiesi mu na ogiregu nti no na fortune na school ra ho na odimirika ekohwe na okwako bisa omo se ba ne sei na se di watiesi masase so a mo se ne sei na no ensi na langa si ni ade aprosifo kan aprosifo bi kan mo ho a o ma katakata mo nim ka akomoto bi ni ade ato agum no so a wo dwodo no piapia no saa enti mo fra no so bi abronsa no so classroom ene ohu ne ekoso ne wo dimirika enti na teacher for kra brade nya ma so ne ekoso wo dimirika eko ho enti nkwala odi kan ko ne de ene na langa se de se ne mo ha ne mo ho aba okura ma ne nkoti ma ne ade de gum mo fra so biri mo enti won kolesa aka na etse no a mo nyina to mo gugum eko ye no na se akwani akwako ye nyan ne sa ene na kwaeto mamento aprosifo yi ene langa si one side ne mo fra yi no matie sim na we mo pipe enti na me adom ene edimirika fra legon prosifo se mama mo na mo meye mo ene se won so dimirika ba ya otimi behwe tutu bibia obisa onia no prosifo ya wase wo free se counter terrorism units headquarters wan so ne mo krata so mo yesa aduma na oni krata bia ode be yesa aduma bia sa me no ka sei na se nkola ne be 23 eno prai na miensa de na se de on pra no na eni enyan kakra kola ba ko prosi ni de metuo ne to no sa bone koto dwema se ne akola ne nan ne si ati afexre ye free mu no ba ko nso ne de ade awai ne nan ne mu sa na hwe se ne moja etu na asetem ndi 20 ne de na obi kana kakra bi enketenkete nti miensa de amuno mu ana se de on hospital na apomden for ehwemo ma nyame adom omotimi gina omoso ahwemo omosiesi omkama ma omuno kakra won so tete omo kakra no ya san de omo ba school a ya hwe omo kakra na omotimi esua de account so he na ebe ni nti yo papa dam pare sori o na djuma ba sabi eku so abadamfo se de omutumi hye prosi atade enkwane na emu fa etu abona nkotutu nkwada akotodwe entu nti sori na mo omnkotene fie kakra ne anya asem no hwehwemu na wo de enim so obeya maye
Yanto so any from free ID colleges and some no sonian from consent for na yadamo call Public Services Workers Union or almost TUC for say or almost someone somewhere or more ede bakola kola ya na kanina manfo bi adwen almost say besinti nyehwe name say besin na so omo begia mo fama wo mu anya no ane say omo se na ebeyeko say nyehwe na say na nya besia. Yes, I find a cost of living allowance here. Or my charity friend is a cooler, and any Jumay for any brepa. Some cash and so on. Say, teacher 40 and I'm Sakula, ya, ye binum crosses will lazy or mubu to a mium, edu mukuku monkakasa kugu for more. Nana, anopaya Public Services Workers Union for no sonum. Yes, so much Kobe 27,000. So I can tell they say some penny and other than Kokufodo and Tiomasam, no one facola, no one maunum, what every next week come to Munkunomaka go from. Now, our Public Services Workers Union for Noa, Yaka Omuasemno, a be a Juma Bui Power Authority, a be a Juma Ghana Airport Company, ye, like I said, Keru Prentu, Kamakonta Obewo, and a Ghana Meteorological Agency. Public Utilities and Regulatory Commission, Omina, Semunia Dia, no penny penade jaya, where church for penny, at the Public Services Workers Union for no, and some performance for a bonkoma watches, some no more cano, nya goodie, Omania brepa, Sereni Chaya, or man TBB Papa B, and free a buying chaya, qua number costraken. The suffering that is on the ordinary workers, and the decision has been taken by the structures of the union. As the management committee met, the decision that has come, which all the divisions have supported, was that we write to the appropriate authorities declaring our intentions to lay down our tools if our concerns are not heard or listened to, and we are going to put together the communication. We'll send it to the Labour Commission, Ministry of Employment, and all those who matter. We'll have a press release, and if you, the media, you'd also get the full details of the decisions that have been taken here. But the bottom line is we are given 7 days, as the labor law requires, that our concerns are addressed. If not, we lay down our tools. That's what we are saying, especially our COLA that we are asking for of 20%, which the TUC on our behalf have clearly communicated to the authorities since May Day, and we had a letter to follow up with that, and nothing has come out of that. It's biting. People are suffering. People can take transport back forth to work. People can't buy food to eat. It's really difficult for public sector workers. Well, I believe we have adjusted, and that is why we took the 4% and 7%. It is with that understanding. But what happened to Article 71? What happened when we took 4%? So workers can no more carry the burden. When the banking sector or the financial sector was suffering, there was a bailout. To penny Bernard J or your church for penny de Public Services Workers Union for no, and yet Karenina. Kula semia. Adisia wa fumbusi busa south. Emensiri ni mu omentifia poye. Efra ban pa se wono makwan. Enye enso before mu. Yesi wo mu dobi pa ko wiase a na mu ni nyina ka wirem. Kwan ni nyenti wo mu ntumi mfa ma ne aba beton. Enam so menra. Wa kiro nkrata de akoma mpanifo so wo mo mehwe ma won. Yesu koduru eye choliga sendema wiega gedema na fumbusi wiesi ekwan no a enyenyenyenye no wamde ma contractor 2016 a no wore kwan senka wiebe 2019 ye bewie nanso akoye boachibidin enu nti se teacher ni o nurse o wo bia wa ya banjuma ne de ne bekọ se akura ne so a wo se ne menkọ da kwanye tinya dia obekọ ama won mabrabọ no atia kamu pa ni senti apa bi John Peter won ne kura petition ya odi akoma mpani fo se wo mo so Ghana no wo mo kan hu bi yemra me ya kwan ne ma wo. On that road due to the bad nature of it. But I must say, since the road was awarded on contract, we have lost 8 innocent lives on this road. Is it good? No. These accidents happen due to the absence of warning signs against heaps of gravel, broken stones, and diversions by the contractor. We don't want to lose any more life.
We don't want to lose any more lives. Mr. President, the lack of interest, if not total neglect, in impressing upon the contractor to complete our road on time at a very snail pace leaves us with the following question. Do we not deserve good roads as Bulsers? We do. Yes. Better roads. Are Bulsers not Ghanaians? Yes. We vote. Are we not part of citizens you swore an oath to protect their lives and properties? We are. Is it a crime to be a Bulser? No. Your Excellency, we the citizens of Bunu want you to know that we also deserve good roads. Please fix our roads. Wawura pa bi John Peter o ena wakasa se from BC wo mo so nya kwampa no bia eye yan twaso ne fa kase ne nkonko wie ewo ayi friends and nankwasefo no mo dan no ho na Ghana National Association of Butchers ena o mo panim pa yo wa sentimentama se yesre ne nankwasefo no so obesire wunu mada sikani brebebrebe no wo mo nte so aboa no wa yare afie chese wutumi se wo wu ye was ye de ne kwa ya sabia ma doctor fo no a sebi mu asem ena o mo hweso no o mo hwe o mo no bo se wa fa ntrekese ene frakadam kwa bisu no kuno no oton nipa wa bra yenim ya de kure kuma bo ne basa na ekwa ha dwene mama ni tua se na eda kese edema yenuanu musumifo eye enememini na de chie kwasi ada ene juada nyina ye jua ye holiday ene namso ema papai eye ne se yenuanum musumifo no ekoto mponche ekoto nantwie ekoto eye nwanum ne adeadea na kwasefo no hwene se namne niama no mbetonto dia ma manfo no eye papa sense ne ewuwu ye de tetetu omum no eno bekunkum dia ma manfo Alhaji Ibrahim Wahab eye tikuma eno ne Sompa FM nsempefo di nkomo de sansem etudwa me pese me dis akonya we advise all Muslims throughout the country, especially the good people in Kumasi, say moano enye se obebo afodie na o se odi aboa no ko fi akokom. So I'm appealing to Muslims throughout Ashanti region, say obekum mboa wa hakura ebeye say odi beku fi afre akola bia mana bekom one odi nam no ko fi a obedwa aboa no for form dwa no aboa na obedwa no for form na form ha wo dwa no mboa no bibatimi ayede ben afaso fanam no ma nipa adi anya yare. Secondly, hukum so a veterinary bia ni ho no ma obehwe nam na ma say nam aboa na wo toye no nam no is good for human consumption na enye wo nim no ani say wo kokuma obewi nam no nti sanya man nti nanka ye ba appeal to the Muslims throughout the country, say mo na mo be kuma monko the various slaughterhouses ewo honom a ye wo veterinary officers omo honom ombehwe nam no ayede ben amao ombehwe nam no ayede ben amao nti I'm advising Muslims to say moano omomfa moano ko, especially the people in this particular region omombra kumasi abatu ambekuma ommoan me advise the public once enam nipa miene na di yare ebre nipa mframa ya hume koyamo ene nama aduane ayedi nti nam nso eye aduane bia da bia obedi akoyam nti wo betonam na e wo se wo hwe ba bia ye tonam ne se honom no ehonte ansa na waye de ben watonam no na even in Ashanti region has seen no me and me mpanyimfo we are raising a crusade against illegal slaughtering. So baby omo kunkum nam enye no, we are speaking to FDA and the regional security council, the entire regional security council, because we a security matter I was say nyina ye sorry na yenkontia baby aye kumomwa na ensam fata no abra doctors ni ho, even doctors wo ho kura baby aye kum nam no honte enye baby I was say ye faso aye kum nam. So I'm appealing to the public baby wo no wo say ye bia enya I was say wo ba bonte beka wo dey twa na fa to social media me gidi say the media will see it and then on be taken on ama sanya man no ya tuma to asie me say one day na ma ye be wi akoya yam no because aboa baako nipa be 1000 betima yune nam until you imagine aboa baako infection wom na nipa 1000 edi no mbe wu a asantimai sambetu yen until we are appealing to everybody nyina ye dwuma say enhyema ye nyina say ye behwe ama kumasifo anya nampa. Abuzia we have National Vice President Awoda Butchers Association of Ghana no Alhaji Ibrahim Wahab tikuma ne yetene nka no na obaswami ya Sompa FM ne Sompa TV wono a abato e wo ha se opanimpa Awoda no Abdul Karim Ahmed wono so de kakra so
but one challenge I face wa and gas no. You see gas no e was soro nti e kwa soro de bia omutum na e kwa soro nti ama yentimi entuma ko se otumu pe a obi ba no se aha ne bo na e was soro abra ne bo so ohun se yen use tie ana se ndua use gas de be ya ma opomden na aba nam no according to doctors veterinary doctor mo say udi tie e de tro aboa it generates almost 4,559 disease at the Mabuano. But more for Moshesa, into challenge I face with Hapa, and gas. I was a slow, you are too so be a free flow of water, but your problem pa air gas, the Omumbua Adia, but I'm your gas situation ever from Emma, a dear boy. Answer a good Kakampo, your bread, it is you echo municipal assembly home, Saturn never be any tissue, and on Ma, Penifonabu, but Omagu, and Omuji Haka, Omoja, Bisa, Omosi. Bridge on omuye wie do e krewo intama couch eta for no future no intama unse share glasses e pese future no enwuro mu ntina yes ayi no ntiko mutu e be bie honum ade ma ye krewo boy pa na omo sambre sa tractor na yedi nwura bo kwede bo gugu ola ya de e boa Abusia we ye Openi Abdul Karim Ahmed ono ena so ame ha sei we ye penimpa woda abato so ena ono so de kakra sauce no hine yewie na no de ehia ya wo na ponchi wi kota ponchi nam no wanya manifo pa nkire mu obato agu ta boma jaye ngoye wo ho nya ontime nwe adentia om sister ye wo loka ni e wo bi esoro hode no enye de aponche no bokina ne hwa mo de ai ntu be kono se wo de oni musu me taponche timi say last week me call no brabi ono se ma me kwa me kura me ton bi no otwitwa na se me pebi ata abrante we ho na okotobi to get this plan on HM say madam we me twa bi ma wa o ma me ha bi we free so yedi enini no okyerekire mi mu nti no ensem pi ti do open faso bum no na watwa soro no so wudi si agya so ana pacha ti na nsem ponche bi wa guko programmer enkwa ahono agumu ni nyina free baby na messages ya bo kan kakre ke boboso yanko ebusuane na ye moboso a nana pon bampena se ye nia ye nua opon obai nana ye chiao Father Mystica theatrical warrior ono so se hwe so ena obutuo Dr. Babazamu master planner kentampo wose wo mo bibia Eid Mubarak na ye nso ye gina so mpaso ma Sheikh Harun Mumin ya o ye chief imam no so happy Eid Mubarak ele ma ye nana no muzirimi fo nyina na fe odame edupo senior oso chiayen show ni loud and clear KUST and ono so boost to keke kaso a keke da ase you say we dey obeba teacher constitution we amwase ono so be gina mu pa ene adofo a wo mdi achi no bebrebe nene ya me maami di na woda me maami abrese wa ye friend no madam Lydia Donko o free adweso Boankra okay na London Clapton and what's here na wono no tete me okay di also what London he Clapton won what's here na usi London na pesa ko Clapton we ufa kuma na se ni so be fa train na wa ba East London no betumi aje Liverpool na wa fa bus 149 udru Hackney na wasi ubetumi afa bus 56 ubetumi afa bus 56 eko bus 56 eko Waterm Chem o de cheche me kwa no ubetumi afa bus 56 eko Waterm store me ko eko Waterm store me ko yi ball no mo be ball no hwan games no mo be no me kwa ko bi me ko e comment na mass sports for number wa Atlane oba ko he no wa Atlane na se Tottenham me kwa ko he no e wa Atlane na se Tottenham enti udru ha mi firi omra na me kesere na media e kalomo de tinjingari 56 edu Clapton na wasi ho na Lydia te ene odi na woda ma me abrese wa ni kunzu e friend mejo ya frimpon ono so oti Paraku estate me papa ya frimpon Ghana enti Lydia no pay omumfa fufu ye ma wa woda pa se onyamishira na omfia wanya no yamento no nkwa se wo aba pension so aba pension no Old Bailey Central Criminal Court of London they say or pension into what if you London awodwo na
onya dwuma bi mu odi broni sika odi Elizabeth sika into tivantri dia ye mo awoda power yo hwe ami shira yaw meko kwadam ni aye die ensuo no gugu kone gosi ni ama no why kone gosi ni ama no adai na samotame asamotuma ni asime na me sa flexible kukua enwa no se no ho mfa no yefunu ha no obo o de bia no no yale kua yale o yale no bi ono any 3 days what they share ma se ade no menya yi what's it tie ka kire na to bo ba no yanji kukua ni o ye kukua obi anyu ni wo de ginidi abusia de asi yede asi na papa Jeffra na no peye manachi kachachie ya tele ka na J chiano pa akra Jeffra ya manachi no pay Joseph Alexis and Kansa no so London was what chia pa na na ma sapon no pay de na ma na em so ada ono so London ono so na ma so London so London na ja no pay mo ache nyame nhyiraw onto nkwannem kwa so Sompa nkomo no so baso sena na Jesu otie papa Jesu otie nankare me yebeka the dem ya kana bonte yebeka the dem 3.1 FM na ni ya sare yanko o se omo no me se hwe manim afia de ta se ya o se me kan asante eboa meda na se papa ya se me kan so onko seni pa de wo ye munyano no nya na djuma wo hwe ni na ye view focus and resolute yes na tumi we focus and resolute mate DJ Rocky so na fe ko na entertainment beba yo Ezra agudie mu fo beba na fe okay ko bi na nanim tenten no akwanim wa nanim wa mpa menim wono so di onyame de ball no enye enye je no bekuna na ye kuni sei na ko se o kra nyame ye oba he me pebi baba me number 1 yaba Sompa Tayasi sie de kwase wo ko ade a eno ha ne Sompa FM asem pe ni padwumadie so asa